V noci vo vtorku u vekšini predíloh možlivý slabý dížď a na jutre bude švížo i prevažno pohmarené so zdížďom. Ljem na juhu Vojvodini budu i slunečni intervali. Vitor bude slabý vo stočných napriamoch a vo stužni prisísok kolo normali. Minimalni temperatúry od 5 po 7 stupnji, a maksimalni od 12 na sjeveru Vojvodini po 15 stupnji na juhu Banata. Na stredu bude premenljivo pohmarene so smenjovanjem hmarnih i kratkotirvacih slunečnih intervalov i so zdížďom z času na čas. Na sjeveru Srbiji bude živnjejše, a na juhu cepljejše so zmožljivim dížďom mestami. Maksimalni temperatúry na stredu od 14 stupnji na sjeveru po 22 na juhu Srbiji. U druhej polovki týždňa bude značno ceplejša chvíľa. Na štvrtok mestami možljivý dížď popoladnju, a na pijatok i sobotu bude slunečno. Maksimalni temperatúry na sobotu dojdu po 30 stupnji, perši raz toho roku.